Darada Karbi Youth Festival alam kapaca Tangjia Pan Nogang Rong Supialong poster kita rasai gede. Koila ki purkang hupen pirthi akhi kapanahok. Dongka mukam sojong dan wasku sekolah Father Elto Carpen kacing koyajok arong civoy juilo. News time along pen kadok ko pantak kardong pajiriklo. Nunar juporik tha bir tang ton pen. Nogong Karbi Students Association pen thang lipai troxy arni Nogong rong supialong poster kita rasai gede. Nogong Karbi Students Association pen thang troxy arni Nogong rong supialong poster kita rasai dengsi Karbi along difurong supiadung taralang sojutang aklamalong thang krepo arni pen thang kriser cap arnian plikebra plik Karbi risunim so arong ajemate 44 Karbi Youth Festival ke dojialam pacethang pon Karbi along arong supi difalong ta singme rabbang adun poster kita thek pon long Karbi Anglong lapen dim hasaw pan article 244A prabjin pen pachunang ji lapen chupanglim CM matuma pan insai nang ji KSA tumla so ke mang pen lamding road KSA sai hem penitroxia parman keng kam kache jor mate long march padu long march kida matum hanjong lang so an let lopta kad new salong birta nangli mai phu simian rong parpen keja long march along bang phoke ba bang phu chetodun hemprek ke hanga kache song mangi ka pangtang phunji tumni mathapon asi ke ching siang dengil tumadak di Puben Balipotharan itu nitroxi ni tundak 75 km do itu mla nitroxi yang bong situm patang di Fanboriji la pela nitroxi yang bong tum rong dam situm rong asaru besar men cingki jithan si tempre ka patak an se ka songa pangtang nangji alam tinum jai ponjiat itu cingwai ting sai ponjiat hema Karbi Anglong non lang dam lo purutang te mona bangke sung tektik ampar ke sung tek thelo jongsi la sona teng dam bom lang bote ningkan cap an bak akit lotang te itu nge tripura son ceman ek boke ka dugu di sini Karbi Anglong along rialong pirthiaki longle ki ek mate koila aron repen ki phurla pen ki jor kang hwalam akimi galilo kidam tang arni koila ki phur kang hwa pathaka news channel along paklang pon pen ingnam right komasai kampen sai kedeng pora birta nangli Karbi Anglong along koila mate hogwai ki phur kang hwa sai kidam tang arni malom pherang kya to pen birta ke paklang ajok ingnam right komasai kamat to pen kang kira sai kedeng pon padolo Karbi Anglong autonomous council ki parlo ingnam right komasai kamat tum pen koila ki PG la pen ki kham khedun ja ja kong ka vedara jok kidam tang arni langmili disama disopai lapen halapu dilai amreng ti arong along lapen dilai koila jan along aron repet ki phur kang hwalam cheklang lo lahai ki phur tang koila dimapur umrongso guwahati pen chenglok ita kora long ki chor kang hwa puthak ka nisolong birta paklang pon lo lasi Karbi Anglong autonomous council hin pen labang soprak sai deng pon raki bang jarni ki messenger phan prabjin pen sang tiar long marat marenga pipen chenglok ong nam pinam jora long ki to ana sona phan raikom ki pi una son thak si koila lapen arlong ki long sitame Karbi Anglong autonomous council redeng along kachibi ponjia phan sai deng pon ki meji pusi cherok ta ara tum pen ning jurinti nan malam sopor phan dina parman bir tamu intermarik sinang Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, DIFU 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like boys and girls hostel, audio-visual teaching aid with projector, smart class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. 283.
nilihin pen kato koi mate isi Birta Kemedo. Birta Kemegi la person henlo El Fresco The Talent Show Season 2 non project kam klang dapu. Asin nang litumta labang solong cepati dun jening hang urute bang ikha lapet nang cepati dun. For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Card News office at office hours. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok, Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo people thought Birta long bang thulo. West Karbi Anglong Dongkamukam, Sodong Don Bosco School of Father Thang ni Pai Trok Siarni, Elto Carpet Kaching Koya Jawa Pran Gedama Birta Card News of Herge Jason Hipen, Birta Nang Pale. Ahir Intang Rakan El Tokar ML10968 Penigaching Koi Sodong Don Bosco School of Father Joseph Farakado Waraphan Tong Sekot Pen Dongkamukam Hospital Long Selang Damlo. Sita Kili Areng Hoki Sopar Pikajo Hodai Hum Hospital along Amen Thap Dam Tulo. Sita me Hodai Pen Sekelang Hemalong Pen An Parta Mesan Hospital Long Sekelang Dam Japan Pura Guwahati St John Hospital along An Kilia Porhut Aring Asam Porphat Troka Poran Arong Chiboy Jui Lupusi Birta Langli. West Karbi Anglong Umha Long Ri Arlo Don Prikep Sosi Ambinong Sodar Pura Rong Along Rongker Arkli Dun Peningkan Isiningkan Wang Chorapan Hirjumik Kehang Padu. Pining Suri Hinira Trainer Kabaningkan Arongker Umha Nat Karklia Hut Halapu Habia Long Ria Bangi Kowi Bitika Pai Dapensi Pachelar Rong Star Sodar Pura Pachinia Tenke Arya Nat Kito Hempu Mukrang Rasin Japan Umha Long Ria Sarpensi Adanadi Thokjir Dowan Krisia Bui Pensi Monsam Pen Rongker Karkli Pachun. Birta Bangela Pansi Kangton Podiklo, Line Bang Card News Channel, Dome Takmi Kurmang 2.